mwaramutse twitaki 12 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Iri joro ryakeye bamwe baraye bataryamye, abandi baraye mu marira bari kubogoreza babo bapfuye, abandi mu bihombo by'amafaranga menshi ndetse na petrole nyinshi bitewe n'ibisasu byinshi. Ndavuga murasirazuba bwo hagati. Ubwato buremereye bwarashwe muri Bab el-Mandeb mu nyanja ituruka muri kigobe cya Aden werekeza mu nyanja itukura. Abahuthi bafashwa na leta y'u Rwanda nibo bakoreze kino gitero bibasira ubu bwato bwanyuze muri Bab el-Mandeb bahita babutikura aho ngaho. Amakuru akemeza yuko misile 6 zabanje zategurwa na drone, maze igice kibarizwamo motel n'igice cy'imbere n'icyo hagati n'ikinyuma byose bigirwa umunyota biraraswa byanyarzo ku rwego ruremereye. Iyi nzira byavuzwe kenshi yuko ubwato bifitanye isano na Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite butagomba kuzaca muri kara karere, ariko Arabia Saudite ibyita imikino, ariko rimaze iminsi nayo ihondana n'abahuthi mu rwego rutangaje. Kuri ubu rero zemejwe icyo cyokotsi mubona si AI ahubwo ni ibyanyabyo. Ndakubwira uko byagenze ndetse n'uruhare rwa Iran muri kino gikorwa rwigaragaje mu buryo butangaje kugeza ku rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari imaze iminsi yohereje ubwato butatu bugomba kunyura mu kigobe cya Suez cyangwa se mu nzira ya Suez buturutse muri Mediterane bwerekeza mu nyanja itukura ngo buzagere muri kino kigobe cya Aden bunyuze muri Red Sea. Aho ngaho mubona bisa naho byongeye guhindura isura, ahubwo nawe bashaka kugira ngo bigize inyuma ubwato bwabo bashaka indi nzira banyuramo. Ndabikubwira. Hanyuma sibwo bwonyine bwarashwe, ubundi bwato bwaturikijwe bwari buri guturuka ku gice kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwashwanyurijwe mu kigobe cy'abaperesi ku rwego rutangajwe na misile. Ikintu cyatunguranye cyane gitangaje nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga green pass ivuga ngo hararinzwe, hari umutekano, nta kibazo ubwato ribuze kugira, mutambuke mugende natwe tasiga turinze inzira. What? Hanyuma Iran n'abambari bayo bahita barekura misile no ku bwato ngo bahita buturitsa byako kanya. Byagenze gute? Byabereye hehe? Ndabikubwira neza ko byagenze. Atari ibyo byonyine, ahubwo nanone ubwato bwa Abraham Lincoln USS bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwato bwa gisirikare nabwo bwarashwe. Ntago ari ubwa mbere wumvishe iby'ubu bwato bwarashweho, sibyo? N'ubundi mu minsi ishize ubwamba rugitangira Iran yavuze ko aburashe inshuro zirenze imwe. Abasirikare bagiye kuri 7 aheza ni mwijuru bamaze kwicwa n'ibisasu biremereye biturutse kuri Iran, mu gihe abandi ari inkomere zidasanzwe. Ubwato buri kugenda buninagira kuko igice kinini cyane cyaturikijwe na misile zaturutse kuri Iran. Byagenze gute kuri n'ubwato bwitwa kari gihanyaswa mu burasirazuba bwo hagati USS Abraham Lincoln, ubwato rutura? Wibuke ko hari n'ubundi rwitwa USS Alfred nabwo bwarasuye mu burasirazuba bwo hagati burashwe na Iran. Igihombo gikomeye cyatanzwe na Iran kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nko kugaragaza neza uburyo Iran yiteguye gukomeza gushikama irwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no guhombya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ube bugufi cyane, si byo byonyine turagarukaho, ndakujyana no mu Burayi. Misile z'Uburusiya na Korea ya Ruguru DPRK zatsibuye Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, bikomeye cyane, benshi bapfuye abandi barakomereka. Hari iki gitangaje uburinzi bw'ikirere bwa Ukraine bwabaye nk'ibikwanana nacyo na kimwe bwigeze bugeraho, ahubwo igihombo kinini nicyo kigaragara muri Ukraine Kiev. Nubwo Zelensky yari yaravuze neza yuko bafite uburinzi bw'ikirere bishimiye bahawe n'abanyaburayi, burimo Patriot, burimo ndetse na za Bradley, ariko amakuru akagaragaza neza cyane ko Iran ukitsibura uburinzi bw'ikirere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, niko Uburusiya nabwo butsibura uburinzi bw'ikirere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burayi. Bisa naho ubwo burinzi bw'ikirere bwose buri gukubwa na zero, budafite ubushobozi bwo gutsinda ibisasu by'ibihanyaswa mu isi ngo abitikurire mu kirere, bigatanga ari igihombo kiremereye kuri ibihugu maze kukubwira ruguru Ukraine n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Reka njye nawe tubijyemo byose uko byakabaye ibiri kuvugwa muri iyi ntambara, byose nyirizina uko biri gutangazwa, urugamba aho rwabereye ndetse n'igihombo rwateje ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turamenya byinshi uko biri gutangazwa. Njyewe ndumugu wa Kamanzi w'Uruhande, ngo ikaze mutiyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
ngaho nyemerera tubyinjiremo duhere kuri kamwe tujya ku kandi kuzabaye muri runo rugamba muri aya masaha y'ijoro kuva tariki 11 ushyira tariki 12 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Dushaka twavuga yuko ari amage ndetse n'amakuba akomeje kwibasira ibice bitandukanye by'isi, haba burasirazuba bwo hagati n'amajyaruguru y'isi mu bice by'i Burayi, kuko igihombo ndetse n'ingaruka z'igitero bigera kuri benshi mu buryo budasanzwe. Duhere kuri buno bwato bwarasuye hafi ya Afrika Baba Al-Mandebe munsi gato ya Yemen, mwihembe rya ruguru gato muri Djibouti, uturuka muri Aden cyangwa se mu kigo cya Aden werekeza muri Red Sea mu nyanja itukura Abisirayeli bambutse bava muri Egiputa ugana mu muhora wa Suez winjira muri Mediterane. Ubwo iyo nzira ndumva uyumvise. Baza ngo byagenze gute, byagendekeye gute ubwato bwanyuraga muri iki cyerekezo, ese ani bande bakoze igitero cyo kubwihaniza cyangwa se kuburasa mu buryo bwuzuye? Ni igitero gishya cyagabwe n'inyeshyamba shyikiwe na Iran zo muri Yemen. Hodeida cyashyize Baba Al-Mandebe Strait, cyasumura wa Baba Al-Mandebe ukomeye mu buryo bw'ubuhanga mu kongera kugaragaza imbaraga zabo mu kugenzura kari agace. Akarere ko mu majyepfo y'Iburasirazuba kavugwaho ko kabaye igitero ku bwato bwa Arabia Saudite bwari butwaye ibikoresho bya gisirikare mu muhora muto w'amazi, bigatera ubwoba ko harabaho ikindi gikorwa cyo kwihimura gikozwe na Saudi Arabia kuri bano bahuti cyangwa se akarere kose kakaza mu ntambara. Ubundi ni umuhora unyuzwamo ubwato butandukanye. Icyo uzwiho uyu muhora ni uko mu bwato bukunze kuhaca ari utwaye petrol, aho nanone bivuga yuko hafi 1/6 cy'ibikomoka kuri petrol ikoreshwa mu isi nacyo kinyura muri muhora wa Baba Al-Mandebe, kuko urabona ni amarembo abiri. Irembo rya mbere rituruka mu muhora wa Hormuz, ariho nyine wavuga ngo ku kigega cya petrol. Ubwo ni mu bihugu za Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, ibihugu nka Iraq, Iran, nyine bitukamo petrol nyinshi, ukongeraho na Oman. Bivanwamo iyo petrol ubwato gaca muri Hormuz nk'irembo ryibinjiza rikanabasora. Hanyuma ubwato buturutse muri Hormuz nabwo bukeneye n'inzira kujya bugere mu bihugu by'i Burayi na Leta Zunze. Inzira ni imwe igana mu bihugu by'i Burayi ya bugufi, ni inzira inyura muri Aden ikanyura nyine muri Suez wa muri hagati ya Misiri ndetse na Israel na Palestine, hanyuma ukazamuka werekeza muri Mediterane. Urabyumva neza. Hanyuma rero uyu muhora ukaba ufitweho uruhare rukomeye cyane n'abahuthi bo muri Yemen baba ku cyambu cyangwa se ku kirwa cya Hodeida cyo muri Yemen. Iki kirwa cya Hodeida gikora kuri Red Sea. Red Sea ni inyanja ituruka muri Aden cyangwa se mu kigo cya Aden gituruka nanone hakurya muri Oman ugana muri Mediterane. Aba rero bashyizeho blockade cyangwa se ubukumirizi ubwato bwose buturuka muri Saudi Arabia, Arabia Saudite, bafitanye inzigo barebana ikinyori, bitewe n'uko ngo Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite nayo yigeze kwiyenza aba Yemen barasirwa kuri Hodeida, ndetse icyo gihe bivuga ko hapfuye abahuthi bari hagati ya 30 na 36. Aha rero niho umujinya uza. Gusa ariko ntabwo ari bigusa, kuko undi amatati hagati y'abahuthi ndetse na Yemen na Saudi Arabia ntabwo ari aya none, kuko no mwaka wa 2011 baharebanaga ikinyori kandi bararasanye. Bisa nkaho abahuthi batemera leta iriho muri Saudi Arabia kuko ikorana na leta yo muri Yemen, ariko bashaka kubangamira inyungu za Iran. Ibyo bizafata umwanya wabyo. Rero ubwato bwaje bwari butwaye ibikoresho bya gisirikare bwa leta ya Saudi Arabia buturutse mu gice kigana iburengerazuba bugana bituka mu gice cy'uburengerazuba bashaka kujya mu gice kigana muri Fujira ngo ibyo bikoresho bijyane indani muri Saudi Arabia. Ariko abahuthi bati none ibikoresho ntabwo byo kongera kuturasa, bahita bakora imbarutso barasa kuri bwa bwato butwaye ibikoresho bya gisirikare. Reka tubare ko bwato bwe butwaye ibikoresho bya gisirikare ari ubwawe, ari igihe uburashe kandi gifite ubushobozi bwo kurasana na burasiye, aho narindi wakihangana uravuze ngo oya. Rero bivuze ko ari ubwawe bw'uko Saudi Arabia nishaka kongera gusubiza. Ibyatangajwe n'ikigo cy'itangazamakuru cya Horion isaba nubwo Arabia Saudite itigeze yemeza ako kanya ko hari igitero cyagabwe ku bwato bwabo. Nkuko Saba ibivuga, ingabo zo mu majyepfo y'Iburasirazuba zibasira ubwato bw'ingabo za Saudite zitwara ibikoresho bya gisirikare mu rwego rwo kurwanya Riyadh. Tariki 20 Nyakanga uyu mutwe wari watangaje ko ugamije gushyira mu bikorwa ingamba zo guhagarika ubwato bwo mu mazi bwa Arabia Saudite ku nyanja itukura, uvuga ko iki gikorwa ari ukwihorera ku cyo bise kugaba igitero cya Saudi Arabia muri Yemen. Riyadh yanze icyo kirego bashinjwe na Bahuthi
muri icyo gihe bivugwa ko abakozi bane muri iki gihe nyine kuri ubwo bwato bivuga ko abakozi bane b'ubwo bwato bishwe mu gitero gikekwa kuba cyaturutse kuri bano bahuthi kandi bakaba barasiwe mu muhora wa Bobale Mandebe. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubwikorezi muri Yemen, iki gikorwa cyabaye ku wa kabiri kandi gishobora kuba ikimenyetso cy'urupfu rwa mbere rutangajwe ruturutse ku mirwano ikomeye muri kara karere. Abahuthi ntabwo bigeze bemeza ku mugaragaro ko bagize bari muri kino gitero ngo babyivuge nk'uko basanzwe bivuga ahandi, ariko nta nubwo bigeze babihakana. Ifoto yashyizwe agaragara na Minisiteri y'Ubwikorezi muri Yemen igaragaza ko ubwato bwamenyekanye ko ari ubwa Tahama bwari bufitwe n'abanyamisiri bwangiritse cyane. Reuters yemeje ku giti cyayo ko umwirondoro w'ubwo bwato ugereranya imiterere yabwo nyirizina ndetse n'impamvu yo kwibasirwa ko abanyamisiri bari babutwariye aba Saudi Arabia. Icyambu gikikijwe n'inkombe z'amabuye cyangwa se ibiharabuge bigaragara ku ifoto, nabyo ngo hari bishoboka cyane cyane ko muri ibyo biharabuge cyangwa se muri ibyo bice bikikije kino cyambu haba harimo abasirikari b'abahuthi bacunga neza buri bwato bwose bugomba gutambuka. Amakuru ajyanye no gukurikirana ubwato yashyize Hatahama hafi ya Maradi muri Yemen tariki 11 Kanama. Abasirikari babiri bo muri Yemen n'abayobozi babiri ba gisirikari ba leta babwiye Reuters ko ubwato buto bw'imizigo bwagabwe igitero n'ingabo zirwanira mu mazi ziyobowe na Iran arizo bahuthi. Ikibazo rero cyatangajwe n'ikigo gishinzwe ibikorwa byo mu mazi mu Bwongereza kizwi nka UKMTO ndetse n'ikigo cy'umutekano mu mazi cy'Ubwongereza Amri. Byombi bivuga ko ubwato bwagabwe koko igitero ku itariki 11 tariki 12 Kanama. Imyigaragambyo ivugwa ibaye mu gihe abayeho kugira kutumvikana ku bijyanye n'ubwato bunyura mu nyanja itukura. Ubwato buca mu kigobe cya Al-Mandeb bisa nkaho ubushobora gutangira guhura n'uva gusenya atari ubwo nyine ahubwo n'ubundi muri rusange. Ikindi wamenya nuko gutuka mu nyanja y'Abahinde werekeza mu nyanja itukura ubwo bisigaye biteye inkeke itoroshye. Ndetse mu minsi ishize Murphy ni senateri wa Leta Zunze Ubumwe ku ruhande rw'Abademokrate yagaragaje neza ko intambara Amerika yateje kuri Iran ariyo ntambara iri gutuma n'aya makimbirane yandi yo muri Bobale Mandebe nkayavuka kandi biri kurangira Iran ibiraseho igaragaje ko ifite ubushobozi bwo kugenzura inzira zose zinyuzwamo ibikoresho bya petrol kandi bikaba byatuma Abanyamerika ngo nabo ku isi muri rusange bakomeza guhura n'igihombo gikomeye cyo kubura ibyo bari biteze muri make ibituruka kuri petrol byanyuzwaga muri izi nzira. Reka tujye muri HDMZ cyangwa se mu kigobe cya PHC naho ntabwo ibintu byoroshye. Nkuko bitangazwa nkuko makuru avugwa mu bijyanye n'urugamba ruremereye habaye imirwano ikomeye mu kigobe cya Oman aho igisirikare cya Amerika kivuga ko cyarashe ibisasu bibiri bya misile ku bwato bw'imizigo bwa Panama bushinjwa kugerageza kugera ku cyambu cya Iran no kurenga ku itegeko ry'Abanyamerika. Ibi bikaba ari ukwiyongera gukomeye mu bikorwa za Washington byo guhagarika urujya n'uruza mu mazi rufitanye isano n'ibyambu bya Iran. Gatoya ubushyamirane bubaye nyuma yuko hari ubwato none buvuga ko bwahawe itegeko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo buce ku ruhande rwa Oman buturutse muri HDMZ cyangwa se Hormuz, maze Iran nayo irabuturitse iraburasa irabushwanyuza. Ubundi bwato bwo muri Panama nabwo bwashatse kujya ku kigobe cya Vela Nova ku ruhande rw'igihugu cya Iraq, ariko nanone birangira baburashe. Ndavuga Abanyamerika bavuga ko nta bwato bugomba kugera ku kigobe cyangwa se ku cyambu cya leta ya Iran kuko Iran bashyizeho blockade. Karachi, Konkiti ndetse n'utundi duce dutandukanye twose ubu ngubu turi mu byago biremereye. Ubu ni ubushyamirane bwabereye mu kigobe cya Oman nyuma y'uko ubuyobozi bukuru bwa Amerika buvuze ko ubwato bwa MV Vela Nova barimo kugerageza kujya muri Iran burwanije cyangwa se bukwepse inkumirizi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ureze ahantu ubwato bwa Vela Nova bwanyuze mu gace kitiriwe nyine ubwo bwato kuko niho Amerika yavuze ngo ni target. No bashatse nko kunyura ku nkombe z'amazi hagana ruguru uturutse ku gice cya Pakistan, hanyuma ukaza ukata ku nkombe z'amazi ya Indian Sea cyangwa se Ocean, hanyuma bakata basa na kwepa ku kigobe cya Oman ariko bari haruguru ku buryo utapfa kumenya neza bari kwerekera. Hanyuma ngo imboni za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zibibona yuko kugenda bahengahengeka gutyo bitaraza kubahira bahita buturikiriza hafi ya Iran, hafi y'agace kazwi nka Karachi mu gice cy'Iburasirazuba, ndetse nyine n'inzira igana kuri Red Sea, inzira igana kuri Hormuz, haruguru gato y'agace ka Muchali
cyangwa se Muscat muri Oman ariko unyuze mu gace ka Sela abahazi. Washington ivuga ko igikomeje gukorwa ari ugugenzura inkumirizi zose muri kara karere batazigira bemera. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika mu karere bwavuze ko ubwato bwirengagije imiburo yatanzwe kenshi n'ingabo za Amerika. Ibyo bikaba byatumye igisirikare gitabara aho kajugujugu y'ingabo za Amerika mu bwoko bwa MH-60 yarashe ibisasu bibiri bya Hellfire mu cyumba cy'ubwato. Bivuga ko iyi manuka yatumye ibikoresho by'ubwato bihita bihagarika gukora. Ubwato buhagarara aho ngaho bukaba bugitera intambwe ngo bwigire imbere. Urugero nk'ubwato butwara imizigo bwerekeza muri Iran bugaragaza mu buryo butunguranye nk'igihe abakozi babwo bagumye mu bwato bwari bufite ibendera rya Panama. Bivuga yuko batagize icyo baba. Senicom yavuze ko ubwato butakiri gukora bwerekeza muri Iran nyuma y'igitero. Avuga ko igikorwa cyishyirwa mu bikorwa by'izi nkumirizi kiri kuburizamo ingamba zose zo kwirengagiza inkumirizi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi igikorwa ngo cyari ingenzi cyane. Bamwe bati oya, ahubwo ni umujinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize, ni umujinya bagize ku bw'ubwato bari bahaye green pass cyangwa se ngo butambuke muri kariya karere bwarashwe na Iran, maze rero Iran nabo bagombaga kuyihoreraho barasa ubwato buje ku nkombe zabo. Igitero gikomeye gisa naho gihuye n'itangazo yatanzwe na mbere n'ikigo cy'ubucuruzi bwo mu mazi igenzura amato UKMTO yatangaje ko ubwato bw'amakontineri mu kigobe cya Oman bwari bwagabweho igitero gikomeye cya gisirikare. Nubwo umuburo wa mbere utari warigeze ugaragaza neza izina ry'ubwo bwato iryo ari ryo, nyuma byaje kugaragara ko ubwato bwaturutse muri Panama bwerekeza ku byambu bya Iran. Iki si ikibazo kibaye mu gihe wavuga ngo hari ituze, ahubwo n'ubundi busanzwe hari hangana rikiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ndetse no kutumvikana gukomeje kuba hagati y'impande zombi bikomeje gutera inkeke itoroshye. Nk'uko Centcom bitangaza, iyi mirwano yongeye gushyirwaho kuva muri Nyakanga, aho Leta ya Iran ubona yakomeje gushishikariza abantu kuza kugura petrole iwabo kandi ngo Amerika itabishaka. Muri make cyane Amerika iravuga ngo nimutemera ko tugenzura Hormuz, ngari kwego tugenzura umuhora Hormuz unyuzwamo petrole twishyurwe, uyu mutekano twarindiye abantu banyuze muri Hormuz, namwe nta petrole muzacuruza. Muri make muzafunga petrole yo muri Hormuz, natwe dufunge petrole yanyu ituruka ku butaka bwanyu ngo ijye gurishwa imahanga. Bizarangira muhombye mudusaba imbabazi. Iran iti nta kibazo, twebwe turafungura n'indi nzira inyuze muri Turkmenistan igera muri China dukoresha gari ya moshi, ariko ahangaha ni iwacu tuzaharindira umutekano. HDMS ntabwo muzayinutsamwe amazuru. Urumva buri wese afite icyo aryamyeho ku rwego rudasanzwe. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko hari amato 55 yanyuze muri Hormuz ku munsi w'ejo, bigaragara neza cyane ko idafunze ngo 100%, nubwo Iran nta kiravuga kuri ibyo ngibyo. Igitero giheruka cyerekana ukwiyongera gukomeye kuko kuri iyi nshuro ingabo za Amerika zitari zonyine zikohereza ubwato cyangwa ngo zijye mu nzira z'ubucuruzi, ahubwo banakoresha ibisasu bya misile byo byoherezwa na bya byato binini bizwi nka cruise missile kugira ngo izo misile ziburizemo ibikorwa bya Iran. Iyi mirwano benshi bavuga yuko ishobora gutuma nanone intambara ishobora kongera kuvumbuka ku rwego rudasanzwe, akarere kose kakisanga mu ntambara itoroshye. Tugaruke ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzwi nka Abraham Lincoln, ubwato buremereye cyane Amerika yazanye muri kara karere bwa mbere rugikubita nko gutera ubwoba Leta ya Iran ngo Iran ibone neza cyane ko bayizanyeho ikirimbura. Igifite ubushobozi budasanzwe bwo kurasa ku bice byinshi gikoresheje ubushobozi bwacyo ariyo USS Abraham Lincoln, ubwato rutura bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwazanywe mu karere. Ubu rero nabwo ntabwo bworohewe, ntabwo bwigeze bunohererwa, ariko kuva ku munsi wa mbere wa kino gitero kuko Leta ya Iran yagerageje gushaka kubusenyura no kubushwanyiriza mu nzira bwanyuragamo. Inkuru itangaje yasohotse niyo bwato bwa USS Abraham Lincoln, aho bivuga ko abakozi 7 ba US Navy bishwe, abandi benshi bagakomereka mu mirwano ikomeye hagati y'abakozi ba gisirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'aba Iran, ibyazamuye ibibazo bishya ku makimbirane n'imyitwarire ikomeje kuba muri kara karere ndetse n'ubudahangarwa bw'ubu bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko ikigo cy'itangazamakuru cya Iran Tasnim kibitangaza, bikanavugwa nyine na Tasnim, amaraso avuga ko yamenetse kuri buno bwato bwa USS Abraham Lincoln ubwo umwuka mubi wari umaze iminsi umeze nabi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingabo za Iran.
n'ubwato bwakoreshejwe ndetse ngo bugaba ibitero byinshi ku butaka bwa Iran, ariko n'ubwato bwagabwe ibitero biremereye cyane birangiye abasirikare benshi basize ubuzima. Nta cyemezo kigenga cyatanzwe ku byabaye cyangwa ngo abahitanwe batangazwe mu itangazamakuru. Gusa igitangazamakuru gikorana na IRGC cyo kivuga yuko bamenye amakuru ya nyayo y'igihombo bagize. Nkuko raporo ya Tasnim ivuga ko amakuru aturuka mu gisirikare hari imirwano yatangiye nyuma yo kumujyanama w'umuyobozi mukuru w'ingabo za Amerika Vladimir Cooper yinjiye muri ubwo bwato kugira ngo asubize ibibazo by'abakozi babwo. N'ubwato bwari bwasa nkaho bwafungiraniwe hagati mu mazi, ariko Vladimir Cooper yabwinjiyemo atanga inama ku basirikare baburimo uko bakwiriye kwitwara. Kumbi akirimo bahita batangiza igitero cyereye cyane kuri ubwo bwato abanyirani. Bivuga ko mujyanama yahuye n'inzobere maze inzobere zitangira kugira uburakari bukomeye. Ngo abarwanyi ba gisirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri ubwo bwato bwa USS Abraham Lincoln bagize umujinya ngo azikagiye kubaganiriza, bamujugunyaho amacupa y'amazi bati tugiye gupfira aha ngaha mwatuzanye mwirimbukiro namwe ngo dukomeze turwane toka kure. Bafata amacupa y'amazi baramujugunyaho. Ibi ngibi byazamuye nanone umwuka mubi utari witezwe hagati ya Cooper n'abasirikare b'abanyamerika muri aya mazi. Ndetse bamwe bavuga ko binubira ko bari ahantu ubuzima bwabo buri mu kaga, ndetse ngo n'ibyo kurya bageraho ni bikeya. Ikindi ntibabona umusada ukenewe bujya ako kanya, ubwiherero bwabo bwarabuzuranye, mbese bibereye mu mwanda muri Abraham Lincoln. Gusa icyatangaje benshi nuko ngo hari umujinya watewe n'abarwanyi bamwe bo muri Abraham Lincoln bapfuye bajya kuri 7, ariko ngo Amerika ikabigira ibanga ntibivuge. Uburyo ngo batigeze bagira igihe cyo kubunamira ndetse no kubaririra bitewe n'ibisasu byaturutse kuri Iran bikagwa kuri Abraham Lincoln. Ngo Amerika yanze kuyitangaza kugira ngo ubwato bwabo bafataga ubwato bwa mbere ku isi bitaza kugaragara neza ko leta ya Iran yabusebeje ikaburikimbura. Muri make banze igisebo baricecekera ntibagira icyo batangaza kuri ubu bwato bwa Abraham Lincoln ndetse n'imisile bya Iran byaje kwibasira ubu bwato bwa Abraham Lincoln. So bahitamo guceceka baruca barumira banga kugira icyo babivugaho. Ivyo rero nabyo biri mu byarakaje abasirikare bo muri Abraham Lincoln ubwo bwakiraga bwana Vladimir Cooper, bahita bamwuka inabi, umunabi mwinshi n'umujinya mwinshi. Ngo n'abandi benshi bakomeretse. Tasnim yatangaje ko byibura hari raporo zigaragara neza cyane ko mu basirikare bari muri buno bwato 3/4 bose bahuye n'ihungabana rikomeye, abatarapfuye barakomeretse bitewe n'isasu bya Iran. Gusa raporo ikomeje kutavugwaho rumwe kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo irayivugaho. Wibuke ko ubwato bukomeye bufite ikibuga cy'indege hejuru yacyo, kuko ni ubwato bagurikiraho indege z'indwanyi. Ni ubwato bufite uburinzi bw'ikirere hejuru yabo. Muri make ni ubwato bumeze nk'ikigo cya gisirikare. Hejuru ni ku kibuga, nko mu nda hafatwa n'ibyemezo ya gisirikare. Ni ubwato rutura nyine, niyo mpamvu bwita ko ari ubwato bukomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazanye ngo itereshe ubwoba Leta Iran. Iran nabwira iti twebwe rero n'ubwoba wapi, nta kintu na kimwe cyadutera ubwoba cyetse mwebwe bwo mushatse kubwitera. Naho bwo dukangisha Abraham Lincoln ni nko kwikigita mu gaseka, nta kibazo byadutera. Aha rero njye kugaragaza neza cyane uburyo Iran yitwaye imbere y'ibyitwaga ibikoresho rutura bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabyizwe bishobora gutwara uburyo budasanzwe, byari bizwe bishobora gukora mu buryo budasanzwe, maze Iran ikisanga mu gihombo kitoroshye, ikisanga yahuye n'uruva gusenya. Gusa kuri ubu birangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ibyo ngibyo bibayeho. Tukivuga noneho ku bijyanye n'ibitero bikomeje kuba, reka tujye ku ruhande rw'igihugu cya Ukraine. Nayo ntabwo yorohewe, abarwanyi bayo bamaze kunanirwa bitewe n'ibisasu bya leta y'Uburusiya noneho ifatanyije na DPRK na Korea biri kuza mu buryo budasanzwe, ndetse iri joro ryabaye ribi cyane, ryabaye nk'irimbuka. Ukraine yahagaritse gusohora imwe mu mibare ikurikiranirwa hafi mu y'intambara, ni misile zingana ikinga Uburusiya bwarashe n'indege za pilote barashe kuri Ukraine. Ukraine yirinze kubivuga ahubwo ngo ni nyinshi cyane. Ibiminduka zibaye mu gihe Uburusiya buteye amato menshi, bugatera ibimisile byinshi, bugakoresha ibisasu byinshi muri ingirazuba bwa Ukraine. Mu makuru aheruka kuvugwa, ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko Uburusiya bwarashe indege 120 zijya pilote mu ijoro rimwe ry'itariki 11 kandi batera indege zijya ku 120 muri izo Ukraine ivuga ko yazimanuye. Ariko ku nshuro ya mbere umubare ngo wa misile zakoreshejwe muri kino gitero batavuze umubare
wageze ku ntego zazo. Abayobozi ba Ukraine bari basohoye amakuru arambuye agaragaza ibisasu bya ballistic, ibisasu byo mu mazi cruise missile, intwaro za hypersonic cyangwa se hypersonic missile ndetse na drone. Hanyuma gurikiraho ngo umubare w'ibisasu byafatiwe mu cyuho. Ikarita igaragaza neza gihagabwa ibitero n'igihugu cy'Uburusiya, ni ikarita nini cyane yagutse ku buryo Ukraine ngo yumiwe nayo bwa. Nkuko raporo ya Bloomberg yavuzwe na Kiev Post bivuga, ingabo zigana mu kirere zahinduye uburyo bwo gutanga raporo n'ingamba z'umutekano mu rwego rwo guhangana ngo n'ibitero by'Uburusiya were. Muri make mu minsi yashize ngo igitero cyabaga Ukraine yahitaga ikira hanze uko bahanganye n'icyo gitero, umubare w'ibyangiritse ngo ariko ngo bari kwirinda kwishyira hanze. Ngo ni igihombo. Ibisobanuro byatanzwe n'umuntu utaravuzwe izina uzi neza iki by'iki cyemezo, yavuze neza ko hakomeje guhwihwiswa ko Kiev nayo irimo kugerageza guhisha imikorere yayo ku ngabo zabo bitewe na za misile ngo zikuza giturumbuko zikabikocuraho. Asanga ari gukomeza gutangaza ngo twiciwe ushobora gutiza umurindi umwanzi kubw'iryo bahisemo kuruca bararumira. Minsi mike mbere yaho Ukraine ivuga ko yananiwe guhagarika ibisasu 28 bya ballistic byatewe n'igitero cy'Uburusiya ku bigo bya gisirikare. Makuru yo muri Ukraine yavuzwe na Kiev Post yanagaragaje ko muri misile 195 z'Uburusiya zarashwe muri Nyakanga 29 arizo zonyine zamanuwe mu kirere. Oya uzi imibare 195 kuri 29 ni kangahe? Biranjabutse. Ngareba izo misile zonyine 29 nizo zahagaritswe mu kirere, izindi zirenga 140 zageze ku ntego zazo. Ibyo byo nyagaragaza neza cyane uburyo igihugu cy'Uburusiya cyiteguye gukomeza guhangana n'igihugu cya Ukraine. Hanyuma muri izo misile 195 barazimanuye, izindi ngo 40 ngo zarenze intego, ntazageze ku ntego zabo, zagezwa ngo nk'ahantu hadatuwe mu biharabuge ngaho. Ukraine ntabwo yavuze ko izahagarika burundu umubare w'abantu bose cyangwa se umubare wo gutanga raporo zose, gusa ariko icyemezo cyo guhagarika gutanga amakuru ya nyayo mu itumanaho ry'indege za drone cyangwa se itumanaho ry'ingabo zirwana mu kirere ziyobowe na Yuri Ignate, bigaragaza neza cyane ko ingabo za Ukraine haba ari igihombo gikomeje guhura nazo, bakinda gukomeza kubishyira mu itangazamakuru. Ariko buretse tubyumve, mu minsi 3 ishize Zelensky yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri kubatindira. Basabaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubongerera uburinzi bw'ikirere bwa Patriot, misile bya Interceptors, cyangwa se Amerika ikaba uburenganzira bwo kwikorera izo misile mu gihugu cya Ukraine. Amerika iraruca irarumira. Zelensky yaramaze kubwira ibihugu by'Uburayi ko bashiriwe muri depo uburinzi bw'ikirere butagikora neza. Muri icyo gihe niho twumvishe ibisasu bya leta y'Uburusiya bitikura ahantu henshi mu gihugu cya Ukraine. Ngaho reba noneho nimba Uburusiya bwakugiye kabiri ibisasu bwateraga kuri Ukraine, nta burinzi bw'ikirere bafite kandi akongerwamo misile zituruka muri Korea ya Ruguru. Maze gahita tubona raporo ivuga ngo ntabwo twongeye kubabwira amakuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba uko ibintu bimeze. Ihangane nyandikira umbwire. Insinzwe kuri Zelensky. Imwe ikibazo ko byagenda kose. Kuko ngo kutandika amakuru ngo biri mu buryo ngo bwa gahunda za gisirikare. Ignati we yinubiye ko amakuru avuga ko nta misile n'imwe ngo bamanuye arimo gukomeza gutuma Abarusiya ngo bagira morale. Yasabye ko abanyamakuru bazirikana uburyo raporo zabo zagiye zigira ingaruka ngo kubirebana n'umutekano w'imbere mu gihugu cya Ukraine. Asaba ibinyamakuru byo muri Ukraine kwirinda gukomeza gutiza umwanzi umurindi. Muri make bababwira ngo nimushake mubeshye ko twahanuye misile nta nizo twahanuye, ariko mwebwe ngo twakubisiwe tuburwa n'uburyo bwo guhanura na misile n'imwe. Zemeza kurinda ikirere zo mu burengerazuba bw'isi ziri mu gihugu cya Ukraine. Uburyo bwo kwirinda intwaro za misile bwo mu bwoko bwa Patriot ni zimwe mu burinzi bw'ikirere bwagiye bukoreshwa n'igihugu cya Ukraine, ariko kuri ubu ngubu ntiburi gukora neza. Ndetse usibye kuba ngo badafite interceptors missile cyangwa se bimisile bicomeka muri izi modoka za Patriot, hari n'ikibazo cy'uko ngo Uburusiya bwatangiye gukoresha misile zirenze ubushobozi bwa Patriot ku buryo Patriot idapfa guhanura izo misile. Hari imwe za Hwasong zaturutse muri Northern Korea, akamo na za misile Kinzhal ndetse na Skandal M zo mu Burusiya, mu gihe bashaka kurimbura agace runaka bakoresha Shinike missile, bikarangira agace bakagizemo cyangwa se bagateye nko ihebungabana ritasanzwe ku buryo bagasiga nta kintu kimwe kabasha gukorerwamo. Urugero, mu minsi ishize n'izindi misile Ukraine ngo ari ijyanye ku mirongo y'imbere zarashwe na misile z'Abarusiya ziri muri gare ya moshi, birangira Uburusiya buhombeje Ukraine ku rwego ruhambaye. Ubu ngubu Ukraine iraha umwanzi ashaka.
kibazwe kimwe gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi byakomeje kuvuga ko bizafasha Ukraine muri iyi ntambara. Baraza gukora iki kugira ngo Uburusiya bugabanye igitutu kuri Ukraine? Ko Ukraine byarangije kugaragara neza cyane ko kuri uyu munsi ahantu ihagaze ahantu habi. Kwiza ku rwego babuzatereka twege no gutangaza amakuru. Komeza utegereze iminsi iri imbere hari zatubwira byinshi. Hanyuma ibiri kuvugwa byinshi komeza kubana natwe no masari imbere babimenya. Ngubwe neza amahoro imishino bigwe kuri wowe. Shalom.